Bishabeles, Bishabanileche, Sukila, Walkila, Yambalocano, Heltal, Weyetu, Chiculil, Tele Yucatán, ni Pola Likila Kamikesh, Le Chiculil, Hela, Taklebuatus, Nachil, Bin, Yanikeshe, Ujalachil Yucatán, Mauricio Vila Dosal, Kuchachi, Tique, Lenuk, Besahil, Kutkukaba, Impulso Escolar, Leti Kilutos, el Nuculil Shock, Nok, Shanaptile, Mehem Palo, Cubino Shoko, Upebatu, Shang Malo, Tumen, Kutasik, Kupata Matu Shuptung, Mako, Telumanico, Bukabalobo, Tak Manati, 2000, Kuch Kabalo, Kutsaba Shang Meyatio, Tumen Kunahalo, Kilubetico, Le Shanabo, Vietele Nokobo, Ti Terese, Humpele, el Mectan Kahil, o municipio, Weitulumil, Yucatane, Le Shanabo, Kubetalo, Pebatun Hachmalo, Tak Hoko, Tumen Kupata Lucono, Tak Tankubisa, Lali le Beishan, Hevish Lehelo, le tiene kubisa komitakula tu shilo beyali kleti sokotu chanele majo betik le shanabo kuyandal meyatio beito notulakle nok oheloba nok shanaboba nuka le tie batelu biskunu ko le paloba le tio tu chane bumalo betanil kapata ku meyati le pala le chile habil shok tu chano Ulak Bashi Liborio Vidal Aguilar Ujol Popilo Molay el Cambesa secretario de Educación Utsako Helbi le tie jueves yak beila tu chukatun le jueves yak tu chukatun tak 100% y arati ubin pala el shock tu lakal pala o kusut shock estun kach uche titulakal nahilop shock weitulumi le Yucatane kutsokole que estun bin tsokukabi nup ital le kohanel upak le kohanel timakobo Osten o yuchul shak alil tile para le hukubinobo ya se tu yotocho kukananta lo le kan tu hol na hil shoko yeteka okoko ichile kuchi lo kui shak altashan bisyaniko beituno kapata ke hetsek nakil con sut le para lobo unuk besahil telu suto le para lo nukan il shoko protocolo de regreso seguro beyalo beyo kapata kukananta le mehem para lo helobo le hab yakmano 200 uhatsil mako Bino tinahilop shock kapatagila helas bash yan bini kapatagila bash bet bishantia lo yantal le mako tesono. Ulag bash le 7 de septiembre kutalunat sala yantunshan utsaba aholbi bishkutugulta kupatalil tulakal helas uhat sililo le tummen distrito yangwe Yucatano bitsak ohelbi un tulu consejero y unos molay el yeitamba el Instituto Nacional Electoral Ciro Murayama ya no sabatun u kahol partido político et tulakal makilo bishkuntukulta bishutukultiko kumpatalil le tummen distrito kun antaweitulumi el Yucatano uch helas muchtamba liti helas kahilo kapatak nuchachi tal uch enchiquital barshenoyal mako kahnalo etano ya takpa haltelo yantum 21 el distrito kun antaweitulumi el Yucatane cache ti 15 cachi tumentushan cada de el distrito y kutukulta takamana 110,000 mako yani tulak lehela tale yei tambalil con uchu tu javi 2024 le meyahilo kubeta tu shangela de tu noholil Yucatano tu mektan kahil oshkutskap ojalá chile mektan kaho presidente municipal Juan José Martín Fragoso kutsai kahol bil u meyahilo kumbet bil utelo nohochkinta le kuchilil tush kuyuchul konor tush kamal bukabaku bisali jashan kombit bisata tanshel tushil central de abastos upetun tile kuchil ohachkupeksik uy meyahil na halil tetu noholil Yucatano weitulum il Yucatán echen kapel el kuchilo yano le central de abasto beyukaba yantu kahil ho yetele yante tu kahil osh utskabo beyalik leti ola tune yano nohochkinta yano malo quintal le kuchilil helo chatun u yabachmako sete yabachmako kubisko balu konobi yabachmako shankutalo umano bate tu kuchil central de abasto tu kahil osh utskap nushan Ulag Bashilop Tunshan, tu diputado, Wilte Congreso, a Crescencio Gutiérrez González, y en un tushtik, y en un sac a Holbil, un pelnuk besahilte, tu cuchile Congreso, Capatak Tunshane, u yandalu nohbol, sipilil, timasho kuyokolo o coltina hilop shok, mantats kuyilal, lekino mishmak, kubin shok, tilukin el mako, kiokomako, tung o col, uliokol hehelas nukuliltina hilop shok, ti escuela. Orale kanchuko tunema kapata ku yandelu bolsi piliti chukanil shan kapata ke beyo ilalwa ushulul le bahilo bitun kutukulta ubeti klemak tun shan heher shaweli keshelo
chele ba il sigwate shwal kila wa mi bash tulak in lak ba shok ana no yohel tal we tsika wohel te she tu chikulil tele